Omwaka gw'ebyesente ogw'2020-2021 Mbarara City ekatandika kukora zimwe aha nguuto ezabaire ziri z'okutwara obwire bw'omwaka gumwe gwonka zikahwa. Enguuto ezi harimu Victor Bwana, Gart Road hamwe na Stanley Road erikutandikira aha Stanbic Bank erikwina mu Kabooma. Beitu n'obwire bwa mbwenu enguuto ezi zikiteekire mushekye nangwa n'amasiko gaazo g'okuhwa gari nkagatakatandiikire kureebeka. Abashaija bo nibakora konka kiba kibiine barusuro kunojanga ekintu wano kikora okukikunda nkiwo kumanya nokora abantu bawe nikiba nkiyamba kandi bari kukiganyiramu konka hati obuzibu obutwine omuntu noyegira itima oruguro rwawe oshiisha sente za gavumenti wazirire bakikwiyaho oshanga ekintu ekyo nokora abantu bonka bani bakiba affectinga munonga abakuba atobwire obutwama tukuryaho mucucu tubakushuka mu mizi bo bakarukora barunagaho bagenda bazombira ebintu ebinde bintu hati kunoja ngo omuntu bakwe ekintu kakikora kakimarira nawe kafunda kukora ekindi waraka kushishira obwire gavumenti sente za kantora zigarurire ebintu wabikoze tokibirugamu hati okashanga ekyo nkakiteganisa entunguka y'abantu n'enkurakurana. Nyowe nk'omuntu ndeba ngoro oruguuto rumazire obwire buringwa even half kilometer kusanga nemara emyaka nka 6 rutahwire none oreba ngu ruyare Uganda yitu naraba rukora barukupata n'enguuto aba no bataryamuramu ekyo kubanza cyabyona nkanuya nore haronka cyaci haruhama rwaro gatwetorire konko mucuco gurukutayira barwire amyaka eje yigamazire nore abantu nbamba mbasasa munonga mwenye wekina kube ninsaba ngu government na eteke mu buzunanizo bw'abantu abo yagume yahereza contracts na munonga abukupata neze nguuto bagume mbabagenda ho baribuke ngo nguuto bazukora ombwire bwazo abo katukusanga nko umuntu oruguuto rupatine rwo kumara nko mwaka konka rwazo myaka nka 6 tindi kumanya abayo ba government yone nikitekateka so nyekina ninsaba government egumerebe munonga ari aba bantu na munonga abarukupatana babatera uburyo batakubasa bagume ba contracts bazihereza abandi razana kugira ngo baguma contract agiyesebereho etehwa tehwire. Amazina n'urugaba Robert kandi nikora a stage ya koti nka boda itwe nkaba boda bokora umwanya ogu agorgutoru tubatwerize vunanizo bwankaba patini ruguto kilometer emwe kumara emyaka 2 nyoni ndeba ngo necyo kushasha abantu icyakandi na government nayo ngabe ninchaba egume ehereze ovunanizo bwo kugira ngo abantu bagume bakobhereza na munonga nkenguuto baheza kupatana so muntu bahereze abantu bamanye ngo bapatantseze enguuto esente zikwingana ziti kandi bashemeye kugereza obwire bukwingana buti deno bwire obabahereza bwahamara kwayo batakajereze deno abantu batere nduru obwire butakagenzire kandi cyakandi ntireba ka ezenguuto mboko zipatana abinji naba bariyo mu government benyo nanisha bangu na government yaguma yahereza abantu enguuto egumerebuke ngo bazikoraho naho abuko abantu bariyo nibarwara numurebo gumwanya nugwejunisa abantu binji na munonga amarwaro ntugari urguto ryo mu center nkirebuka na center ne basakobetine cyeriyo neza kutugasira ombiro byo misho abwo kupatanisa kubi enguuto nkakanso okweta gufitinyiro urguto ahiba rutandikire nira bakorane bemera hata nyonko mvuji wa boda na nimwe abativu west na nguni mwe mukwatwa zo ni buying ba customer bambizo kwa west osange imodoka bero muno bukora customer yanga no kuyizayo abwensonga jango umuhanda no mubi kandi umucucu tubakusuka mizi okugwa bibeno rugambwa umucucu gona no gureba kandi nkoko kumanya byo ruguto konka abantu nibebuza abwenci batarahindwe ba contractor bakateka abandi kureka guteka ibiraguzo kubangana nitutu turafectinge munonga ubwire buringwa kubangana nitwemera mu hitu netambara kubi ba customer tabakizayo mwene so urgutoru nitutwatina nawo kuya sente no iza ngo gire gukora abe motoka babatekana sana abakare yatako bimbizo kwa ruguru abo tubakiza gwensonga yacu yo ruguto
konka ari isomero abana umbwire bw'isomero usanga abana bakuteganisibwa abuzire atambuza abana mu byondo usanga boda boda zibahirika banga kora uruguto mwe nitunga ba boda boda tuno kusasa kwa mana munonga abwo uruguto rwanga kwacu kwanga ko nkatimu y'Ekyanga Kyawe tugerezaho kumanya ahabw'enki contractor owapatine Enkuutezi arengiza obwire buyabira ashemeye kuba nazimariramu kandi tushikirira bamwe mu bebembezi kugira eki batushobora tushikirire kansara Byansi Muhammad kugira eki yatugambira ahakiretire obutahwa bw'Enkuutezi kandi atugire ngo ekizibu n'oburo bw'enguzi emirimo yetu basize gukora ni myingi kandi negenzire kubi munonga ni myingi Enguuto uruguto rwa Victor Bwana Stanley na ryo kuraba TV West ezenguto shemkwazi kwire ombwiro bwenyuma konka tizirabasize kukwa nintandika neki obushomankuzi na nobuyayi buriyo ministry ya Habani Housing and Urban na local government company ko advertising company nyingi zikashaba na neza abachina zimiti barabasize kuzihereza bahinda bahagire bahereze ebakutushomesa bubu korra mu Uganda nkebyo konka company bahire ya Madplex ni company yabire tarho yabire n'abantu abanene bakugitsindikirize nyuma abo ko yabire town crack witwa aho bwirobo Theo akakanaje company gitine project yarakozire umuyihango ekajimara tumushimko nimbahereza barema bamhereza transfer RCC yagezaho nabona ngo bayenda no kumuhindura byarema umurimo yagutunga ati nko muntu w'ekisarani ko yagutungira ati immediately aba consultant baba hababira ko tiyata injunction etakahwire batandika gukora ezi trench zamizi zaraba amutu gwa suwa line esenze babiri batira mu budget miliyoni nka 5 abamashanyarazi n'amizi kubagire kubasaba sente bababara biliyoni 2 n'izindi sente hati cyamanyisangu baremwa business yabo yibashima kwani bakora ki yibashima kwani bakora bacerero ko barujye muri yecyo nko kiserani enzura nayo yabakari ubwire nabo bwahwayo kandi nitwe nka local government kubakeza stages tuba recommending baza Kampala babashashura mwene bakaheza ba applying ngo babahereze sente nitwe turabahire sente in time okwezi kuona kuriyo niko turiyo mbwire bwabo nico kiretire ngo ezenguto ntuguma ntuongezayo abwe bizibu nkebyo ntuongezayo na company ine kizibu mbone buri party yona ekuzanwa amurmogo bona bine bizibu Enguuto omuri Mbarara tuyine enguuto turiyo ntukora hati tuyine enguuto z'ebicweka bibiri tuyine enguuto ezi twabandize konkana hati zitakahwire ezo n'enguuto 3 uruguto rwa Victor Bwana uruguto rwa Gold urukuraba White House na n'uruguto rwa Stanley urukuraba aha hansi ya TV West Radio West so ezenguto zikatanduka kukorwa mwaka gwa 2021 financial year 2021 zikashimwe kwane zuwa omyezi 12 omwaka gumwe okwa 5 2022 ekonka tukutandika nora tukantandika egendware ya covid nwe yabire ne twaza amaguru make so mwenu zikabanza kuteganisibwa contractor Multiplex ditako joint venture bakabanza kuteganisibwa omukoro ahabwa covid mwena covid yahwerire cyashangwa mu kikani cyetagisa kubongezayo kuba kushumbusha obwire obwo bwashangirwe burirwe covid so buna abantu mbaranguzi cyerrirwe kandi namazima kongo kucererwa ntureba ngo tukatutine kindi cyo kubasa gukora so zikija zayongezebwayo kurwo kwezi kwa 5 kusya okwezi ku 11 ebiro 30 ahabweze nshonga za covid naki ebiro 20 byashikire
hashangwa ukwezi kwikuma ukwe hakabamo enjura nyingi, enjura zateganisa emirimo ya contractor kuzateganise mbwenu endagano kuzikuba zikozerwe nzigira ngo habaho ekintu ekyateganisa omurimo kutambura kandi kiri omundagano yite tuba tuhandikire contractor nashaba rero mu ekiyashaba mu kishwizima mu kiza kukitera toki mwashanga ngo namazima na wakati ne cyakubasa gukora tukujya ngo nubwere mwabwe ningubu nafu obwaretire ikintu kitakorwa mu bwiro bucabishimukana kikorerwamo hati mwongeza mwene kutwakire okwikuma Ahabw'enjura nyingi contractor na yagaraka yahandika yagira taza enjura zinteganise na ne motoke zimwe zarimo kutambura nabwo icyo nanisha bangunyongezweyo kucyatirwa mutoki cyashangwa ngahagari y'amazima yayongezweyo kusya 2008 okwi12 so hat contract eyitwine ne koma 2008 okwi12 okurujirira aha muhwezi wa City Clerk aha omuri Mbarara contractor yabatahereza omurimo ogu omu biro ebisigireyo naija kuba nashashura omutango gw'obutaheza nkuutezi mwene omundagano naha harimu ekikushobora ekyo obwire bwahwayo hatariho nshonga mpango ndijo yo kugira ngo contractor ayongezebwe hatariho ebiro tuyete birigana hate birigana notubana tinitwe abo kucerereza obuhereza notubana tumuteka mu omutango kangwete mwene omutango konko mu rujungu ntucheta liquidated damages hate ekyo nkimanyisa ngo buri izuba nambwe ntati nkeji contract ejeji ya Victor Bwana Stanley na Gold buri izuba nkahateri ebiro bishatu byo kubanza ntumutamwe umutango gwa miliyoni 23 na pasenti ya sente hezempatane haza contract yiteji eri yahabuhumbi 23 na miliyoni rukaga nezi kushobamo nabo cyo ntuteka mu pasenti ya obwiro bwatu wari mu gutaka kwiri hata ukakwe birigana tukutamu jo omutango ebirigana yahere ahakwereza katuje ngo yahezo mbero nkaga twantu mushashura ntushara heze zite zitwabente mutangisa ahabo kucerereza umurimo tumushashure zasigara cyabaho ebirigana bikahwa atahereze hataho ni kukureba ngo ikora contract tero na nebyo birigana bikahwa hata ubwo tutaho buryo ubwo koronde kintu ko kati nyine masikongo nza kwikari yecho nitekateka ngo ebyo birigana ebi tutandikire 2009 byo kwikumi bitakahwireyo Enguuto nazaka bazakozurwe abwo kuba urukiko ruhererekere tukamanyisa bwangu already yashira higuru y'ubucuye kanshanshu umukore nguteze nabwo echo nimpamya ngo abantu n'amazima bateganisiwe ahoko uruguto rw'abintu zakorwa myezi 12 ati rwahendera rugire okwa katano ndo zakuba rwasiye myezi 24 kunkaturahike mwene okugira ngo rutahikokwe abantu bakambateka ngo myezi 12 bikirizo kuteganisibwa nabazagara ko mu mbere zibonire beshumbusha konka hariyo itwe nka Mbarara City Council turebire ebintu byingi munonga ebikubasa kurugamo esenti ikafa kandi tukagaruka tukashashura ezindi tugemesereziwe ntubahereza extension ya mezi agandi ashatu okuruganira izoba babase keza omurimo gwabo ekyo nikimanyisa ngo babatahereze itwe nka council tubatakine bushoborozi bwona kubongeza no kubagamba bine garuka kuri ya Kampala hebabahira omurimo hebabere contract bakaza nabo omukoti itwe nka Mbarara City Council abinyi bajya ngo nitwe turiyo tukora abo moto bakubashobora abo kugira ngo tuwenda ngo uruguto rwaho bajye mu council niyo rukoze itwe turiba immediate supervisor engineer wa Mbarara City na town clerk just ba recommending contract egabirwa Kampala na no kusasura basasura nkahi
Kampala kandi nabo kuzemesa abantu abo tutekateka ngo babiri behind abashimwe kuba muri yone sente nyingi ni babo Kampala mwene itatu tukore cyito kikerkayo icyamurundo rw'amheru abo kwa twenda bateka umukoti batsinge aba bitarashirize nka government abantu bitunze kimanyaje bakaba bahira amezi 8 aha mwaka kuba batandike gukora urugutoro business zabo zifire wareba aha B+ okwenyuma y'imutwe zikazitemba abantu bakuze mu sauna ati almost emyaka 2 takina kuzayo akaba ine roni nabandi babiri baguriza he bintu amaduka gabo gakafa business zafa zaho kutumburuze ahabw'aki batari kushikamwa amizi kucendezo mu cucu okuntu kwera Richard atugarukiremo so echo mu cucu muningira nabo mwe noreba ukuba nkati ataturiyo ntwongera contractor ahabw'enjura injura zikamuteganisa eje myeze jebiri ehwire tugezere injura nyinshi okwikumi na kumwe okwikumi na ebiri mwene gwo mucujo gwisira abantu gwegurigire injura zirizo ezo kutumara tumazima ko hamwe ningira mbabasa ko abantu nebedombwita okurugira ngo hino bu oruguturo rwabe rwatandikire ombwire bwo mushana kaza bitwa mucucu mwene hatana bareba rutaka hwire kandi umushana guriyo no kugaruka so mbwene aho ntwandishaba contractor ngwashimiye kureba ngo umucucu tuguyimuka kwita abantu yashukamwa amezi nambwe ntato butwatandika nora January tutandikire na n'umushana kureba ngo yagumana nashukamwa amezi hakiri emirundi nk'etano omwizoba aha cyakacuye kandi ko kamwe nicyo tukuza kuje kurango twumushaba niteka kurango yakikora kuko mwe no manya omwe nkaronko bwire obu contractor enyamaho obu yabira maranke sandi 2 ataro n'imodoka nangwa bitaro hatushanga umucucu nugure tweze motoke zitu kandi atushanga no wakabino mugambira yataro nkamwe ntatinyira amasikongo obu twirira okuhendera contract nawe nayija kurango yakora namani yahendera je tiyahendera abantu bakumwefuza ahabwo mucucu na nebindi Beshebizi byateganise contractor kubya kugarukamo bikamuteganisa mu kiraka namwe yija kukoresha hata noreba okongeza yo kuhwire nabwo kuba tukongeza ugo kubanza twasya okuyibiruma 13 twayongeza ugwa kabiri twasye 28 okuyikumi kandi hati twarengere 28 hata kibagira ngo nokora okora aha kintu contract nokora aha kintu ekihurire hati to kuongezayo endagano itaruho no yongeza ye kintu kikiruho mwene nkoko oshanga ngo hati katugira ngo umuntu yafa hati bire byo kumuta drip okumuteka mu manyashukari ebyo byahwa konkati muri no mutekateka okumuzika ati na contract nayo nukweri ati ko kufa obundi bagira ngo mba kuzika muherwe biro mushanju mwene ati contract nayo eshizo bwire bukwa nobuna kanta kwese ine cyo kuzika konkani cyeshanira zankecho mwene obwire buhwire hati tokayongezayo ekinte kitaro ebirigana byahwa contractor atakahereze itekandigira ngo tweshanirize ngo contract nebugikwasireho tibyakiroho nicyo kikumanyisa tibyakiroho hati mwashanga ngo muri mugwanyu ngukagutaka hwiri hati kirungi contract mu rujungu ntuzeta ngo na ad measurement contracts ecyo kumanyisa ngo no shashurura omurimo gukozirwe nabo cyo contractor nata kutubanje okwantu batushashwira omurimo guyakozire nitwe no tubata kumubanje ahabwo kuba eki yakozire nekitwa mushashwire mbwene necwa ningira mu Nyankore twayo tugira ngo necwa no kushaba ati nkiba cyahwa no kushaba buri yomwe yatorogwe rero twasha mu rwito gucirho hati twagaruka twayebuza hati yego mu rumo tukoreke tugarura mu mahurire
twete contract ondijo amateka gebyempatane hatobwe nugo tukuzamu tukagira ngo aha kwa kubahweki tugera tuta ntubasa kweto mba contractor abitwina bakutukorera bamarirogo tushemeye kubwaro mahurre busya tutandike busya hati nicyo tukunwe dukora konkitwe twine kiteka teko cyona cyo kugira ngo ndango tuza kubagaruzaho nangwa no mutwaro gumwe nangebi abukicyo tukine konka no kushaba ngo abantu batugumisirize ahariyoro amezaga ashata gaheza kwa ebirakurato mukamano warabimanye koti na nabataka abataka tuza kuba mobilizing nabo batabazi nabariya nabo batabarize tuzo mukoti kote cyo no hakusasuroha ejo niyo mbera erimu ahangutezi kandi abacayi nabo norenguru bagezaho buri izoba no mbero bikuru nibakora almost umurimo gwabo gubashya ni muhango kukirana no gwabo teka tekogwo nguza kugenda je kureka ekizibwe kirehe kindi cyango munonga ni paving ya rwe bikona contract ogwo nawe ni ekiwani cyango ayina muri yenyuma abantu Christmas bakozire yona umuondo akaharagato yagenda icyo kutangaza mpuringo ariyo najyangwe sente ya korire zibirenche naenda bamwongere billioni 2 rene ababa benyini aba China boni benda ngo babongere billioni 5 konkanyo ni nteka ngo ebyo ni bari abakwenda za kitu kidogo iho umuntu tuka kwigisira hafu wamanye ngwakurema kandi bakusindikira kizoka gubara ibi nabyo nibyo kwetegereza konka muikikane imirimo gendo mimisho nyenda kubahamiza tine sente nemwe etaru iyo ruguto ya paving zone sente bakazitereza insima ba MP bitu sente zikurwa mu central government zona ntuzibona tuzikozesa kubi tuzikozese kutwarebe ezindi zigarukayo no kugarukayo tubazumisa usanga ntuzumisa na president wihanga konka rebe kizibukiriyo aha umuroko government na housing and finance yebare yogumira noreba programmeji kandi katujira amasiko abebembezi abiciro kukwataho nibije kutamwa amani kurebeka ngwenguteze zahwa abantu bagaruka mu gukora imirimo yabo.